Bojan Novaković je rođen u Šapcu 1979. godine. Diplomirao je na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gde je potom magistrirao i doktorirao, a sada na istom fakultetu ima status vanrednog profesora. Do sada je imao više od 40 samostalnih izložbi, a njegovi radovi su predstavljeni na mnogim svetskim izložbama. Jedna od odlika Bojanovih radova je raznovrstnost tehnika koje koristi prilikom njihovog nastanka. Pa najčešće radim akril, koristim akrilne boje, radim često i u drvetu, neke objekte ili slike koje su, da kažem, u drvetu, radim i na platnu, uglavnom akrilne boje koristim. Nekad koristim i neke druge tehnike, poput, recimo, uljanog pastela, ali to više kombinujem. Umetnički pristup Bojana Novakovića je samosvojstven i poseban, modernistički i postmodernistički, koji proizilazi iz osnovnih i svakodnevnih postulata u životu. Sam autorski naziv izložbe Ej asociran na starosrpsku uzrečicu prepoznatljivu i autentičnu srpskom žilju. Ovaj simbol prikazan je na umetnički način, dobija drugu dimenziju u novoj likovnoj postavci. Pa današnja izložba je nastala poprilično brzo, znači nekih, da kažem, 2 godine da su nastajale slike, a prethodila joj je izložba i neki duži rad sa radovima koje sam radio u drvetu, i ovo je u stvari jedan deo tog istraživanja koji nekako nije pripadao tim slikama i objektima koji su bili u drvetu. Konkretno ova izložba ima nekih 16 većih slika, nešto manjih slika i ima nekoliko objekata rađenih u drvetu. Sad ti objekti rađeni u drvetu, oni su zapravo ta ona neka poveznica sa onim prethodnim radom što se tiče tehnike, ali zapravo sve ovo što je izloženo i tekako ima veze idejno sa onim što sam radio ranije. Umetnik na jedinstven, apstraktni način prikazuje jezičke simbole i znake, zabeleške i zapise, naglašavajući njihove strukture i otkrivajući njihovu likovnost. Otvaranje ove nadasve neobične izložbe je zakazano za petak, 07. novembra, u 19 časova, a to je i prilika da svi ljubitelji vizualnih umetnosti prisustvuju otvaranju i na taj način daju podršku i upoznaju autora izložbe.